lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. I specifically recall the National Commissioner explaining to Minister Mchunu that the PKTT was not established as a permanent or fixed unit within the SAPS structure, but was intended to operate as a temporary task-specific capability. Siku ra Lieutenant General Shadrack Sibiya ri fika emahlweni ka ntshamo commission ya Mahlanga. Two of the accused are facing a charge of premeditated murder, and then all three of them are then also facing a charge of robbery with aggravating circumstances. Nhlaya vahehliwa ka mhangu ya ku dlawa ka muchayeri wa ti-Uber ePitori se yi le ka ntsevu. Kasi ka mitlangu rivala ri lulamile, vaseketeri va karhi ku fiketela mabagania na masandawani. Xana ku ta hlula mani eFNB majambu lama? Vaka hina hi tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 kasi ya haxa ni ka channel ya mahungu ya SABC leyi hayi eka vuhaxi bya DTT na SABC Plus ku nga app ya SABC ri perile. Hi sungula hi mahungu ya sweswi. Vavanuna lava vuriwaka ku va kanganyisiwile va rhumeriwa enyimpini ya Russia eUkraine va vuyile nkarhi kwavo. Va ha ku fika sweswi erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo evuxeni bya Joni. Va hehla leswaku va rhumeriwa enyimpini va nga byeriwangi. Va ri vona a va tiva ku va ya leteriwa ntirho wo rindza naswona va ta thoriwa tanihi varenzi va vachaviseki loko va vuya laha Afrika-Dzonga. SABC News yi karhi ku mitisa na mahungu lama tanihiloko ya karhi ya humelela kusuka le erivaleni ra OR Tambo. Xandla xa Commissioner wa maphorisa wa tiko Lieutenant General Shadrack Sibiya u ri a nga hlamalangi xiboho xa holobye wa maphorisa xo herisa xiyenge xa le xiphoriseni xa PKTT xo tirha na ku dlawa ka van'watipolitiki. Sibiya namuntlha u sungule ku nyika mbhoni eka ntshamo wa Commission wa Mahlanga ePitori. Commission ya Mahlanga yi simekiwe hi President ku lavisisa swikungundzwani kumbe ku lavisisa swihehlo swa vukungundzwani, manyala no nghenela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. I specifically recall the National Commissioner explaining to Minister Mchunu that the PKTT was not established as a permanent or fixed unit within the SAPS structure, but was intended to operate as a temporary task-specific capability, constituted or defined operational purposes. Sibiya u byele ntshamo Matlanga leswaku lembe leri nga hundza u tikume a ri ka xiyimo lexi nga tsakisiki laha a fanele ku hlamula swivutiso swa vugevenga kusuka eka vandla ra Umkhonto we Sizwe. N'hweti ya Mawuwani N'waxemu MKP va mangale nandzu emaphoriseni ehenhleni ka holobye wa maphorisa Senzo Mchunu na Sibiya. I was being humiliated publicly, undermined throughout, even after I testified. Every witness that came, you listen to the MK party, how they are humiliating me, how they are speaking down upon me. Lieutenant General Shadrack Sibiya u byele commission leswaku u hehliwe hi ku xenga mfumo. Un'wana wa vona i khale ka nhloko ya ti-Hawks Major General Prince Mokotedi. These allegations were purported based on a so-called top secret intelligence report, which he claimed to have received around April 2016. The report allegedly implicated me, Mr. Paul O'Sullivan, Mr. Robert McBride, Ms. Candice Coutier, and other unidentified persons said to be associated with AfriForum and the Democratic Alliance. Sibiya u yise emahlweni no byela commission leswaku swin'wana swa swihehle leswi a nga hehliwa hi swona evukungundwani exiphoriseni. They see different kilometer claims that I'm submitting. One moment is Porsche, one moment is this. Then they charged me for fraudulent kilometer claim. They said I said I was driving a Porsche, but I was driving an X6, and then they charged me for that. Sibiya u yise emahlweni no nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa Matlanga. Vanhu van'wana vanharhu va hehliwe hi nandzu wo dlawa ka muchayeri wa thekisi ra ti-Uber Bolt ku nga Isaac Sattler. Sattler u kumeke a dlawile vhiki leri nga hela
elokixini ra Atteridgeville vupela-dyambu bya Pitori. Ku khomiwa ka lava 3 swi tlakuse nhlayo ya vahehliwa eka nandzu lowu ku va 6 wa vona hi ku angarhela endzhaku ka ku khomiwa ka van'wana va 3 lava sungula lava nga vonaka ka video leyi nga hangalaka na swiyenge swa mabulo. Vhiki leri nga hundza muchayeri wa e-hailing Isaac Sutlet u dlayiwe hi ndlela ya tihanyi endzhaku ko hlamula xikombelo xa rendzo kusuka eka vakhandziyi vambirhi a nga swi tivi leswaku ku ta va rendzo ra yena ro hetelela. Hi Musumbunuku vaehleketeleriwa vanharhu Dikeledi Mphela, Huitsiona Machidi na McLaren Mushwana a va ri khoto mayelana ni ku dlaya. Endzhaku nyana majambu walawo vaehleketeleriwa van'wana vanharhu va khomiwile laha un'we a nga tinyiketa emaphoriseni. I'm representing accused number 4 and number 5, Mr. Mabutla and Ms. Senwamari. We handed in Mr. Mabutla on Monday, and subsequent to that, Ms. Senwamari was also arrested on Monday. So they appeared today. Huvo ya vuchuchisi NPA yi vula leswaku vambirhi eka vamangaleriwa va tsevu va langutane ni nandzu un'we ntsena kasi lava saleke va mune hinkwavo va langutane ni swihehlo leswi fanaka. 2 of the accused are facing a charge of premeditated murder, and then all 3 of them are then also facing a charge of robbery with aggravating circumstances. Vahehliwa hinkwavo va tama va ha ri ekhotsweni laha va yimeleke ku ya ekhoto nakambe. Matter then remanded in respect of all 3 of you until the 23rd of February this year in this court 16 for appearance with your co-accused, and it's also for accused number 6 legal representative. Mhaka leyi yi ta ya mahlweni vhiki leri taka hi Musumbunuku. Nandzu ehenhla ka xiyimbeleri xa le Limpopo Lihlohonolo Chauke loyi a tivekaka hi ra Xebe u yisiwe ka n'hweti leyi taka ya Nyenyankulu. Xebe a tlhele ekhoto ya Polokwane laha a nga langutana na milandzu yo hlaya ku katsa ku ringeta ku dlaya no kumeka na xibalesa lexi nga riki enawini. Endzhaku kumbe eka nandzu yo ringeta ku dlaya u vula ku va a balesele museketeri wa yena eLadana handle ka Polokwane hi Nhlangula lembe leri nga hela. Chauke a tikomba a horile ekhoto. Matikhomelo ya yena ya namuntlha a ya hambanile na ya minkarhi yin'wana loko a ya ekhoto laha a endla swikoweto swo tikomba swi nga lulamangi loko a xeweta vaseketeri va yena. U tsoniwe bail hi khoto leyi hi Hukuri naswona ku fikela sweswi wa ha ri exitokisini. Maqhweta ya yena va ye khoto le henhla ePolokwane ku ya apila xiboho xa khoto ya majistarata xo n'wi tsona bail, kambe khoto le henhla na yona yi bakanya xikombelo xexo. Hi le tlhelo vachuchisi va lunghekile ku sungula ntengo. Va ri milandzu hinkwayo ehenhla ka Chauke kusuka etikhoto to hambanahambana yi ta katsakanyiwa eka ntengo wun'we. Chauke kumbe Xebe u ta tama a ri ekhotsweni ku fikela siku ra 27 ra n'hweti leyi taka loko a tlhela ekhoto. Kasi kusuka ekhoto ya Polokwane ku ya ekhoto ya Palm Ridge eJoni, vandla ra Action SA va ri va seketela xirho xa vona Tlolani Khumalo loyi a hehlwaka hi ku ba wanuna no n'wi kombetela hi xibamu. Wanuna wa kona u vula ku va munhu wo xavisa swidzidziharisi. Tlolani Khumalo u tiveka hi nongonoko wa yena wa le ka TV wo lwa na swidzidziharisi. Hi le tlhelo Khumalo i mimela ku langwa wa Action SA eka vumeyara bya Ekurhuleni Metro eka nhlalu wa timasipala lowu taka. Murhangeri wa Action SA Herman Mashava loyi na yena a ri kona ekhoto namuntlha u ri vandla rakwe ri seketela Khumalo ku hetiseka eka swihehlo leswi a nga langutana na swona ni le ka ntirho wakwe wo lwa na swidzidziharisi. Bandyangu wa xifanitanyo xa 10 malembe lexi nga lova exikolweni xa Rehagile Primary eTembisa Neo Mogatsane bari va lava khumbekaka ku byala vutihlamuleri. N'wana u love a karhi a huwa na vanghana endzhaku ko wela hi pala a ri exikolweni. Rifu ra Neo Mogatsane ri siye ndyangu wa yena ni gome lerikulu. Neo is a good child for him. Pele n'wana mo right le ka bana ba bangwe. Re expecta re mo ngwana a ya sekolong o tlamele a boe. Pele ra bona ngwana a sekolong at the end of the day is go to the graveyard. Into his artificial as a family. Here today, you need the closure. Swiviko swo sungula swi kombeta leswaku mudyondzi wa ntanga ntlhanu u wele hi tipala loko va ri karhi va tlanga bolo
ndyangu wa yena wu lava tinhlamulo. N'wana u le xikolweni o gobetse, there's no action. Re lebetseng as a family ka ba tšere wa mbiša sepetlele se ambulance tšeo ka go fela jaaka di direga go ngwana. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi thole feme ya nawu ku lavisisa mhangu leyi, naswona ndzawulo yi ta tlhela yi cinca nhundzu ya xikolo. It requires obviously internally to do some form of changing in terms of the facilities. We've just written a memo to all schools that they need to concretize permanently all structures of schools. These movable goalposts will no longer be a feature in our schools. We don't want it because we have lost kids. Ndzawulo yi languteriwe ku humesa xiviko lexi nga helela hi mhangu leyi ku nga ri khale. Malangute mahungu eka SABC kasi tlhela languta hungu nkulu siku ri leri fika ra ku va xandla xa khomixara wa maphorisa Lieutenant General Shadrack Sibiya a ya languta na vakhomixinara Mbuyiseli Madlanga, Advocate Sesi Baloyi Senior Counsel na Standile Khumalo Senior Counsel ePitori. Sibiya u yangula swihehlo swo leswaku hi ya nyangwa lowu nga pfuleka wu pfulela swigevenga swi nghena exiphoriseni xa tiko. Swirho swimbirhi swa EFF na Xolani Khumalo va Action SA va nyikiwe 12 wa tiawara ku amukela ku thoriwa tanihi vaholobye eka masipala wa Ekurhuleni Metro evuxeni bya Joni. Meyara Nkosindiphile Qhakaza u cince khabinete ya yena swi nga languteriwanga vusiku bya tolo. Vandla ra EFF ri ku susiwa ka swirho swa rona eka swivandla swa masipala wa Ekurhuleni a swi nga tshamisekanga. Councillor Bridget Thusi u suka eka xivandla xakwe xa vuholobye bya vutshamo bya vaaki loko Khupelo Kholo a susiwa eka xivandla xa vukorhokeri bya miganga. Swa ha te tano swirho swa EFF Lishaka Manamela na Thembi Msane lava nga hoxiwa eka swivandla a va nga ri kona ku ta vekiwa ximfumo. Vandla leri tivekaka tanihi Red Berets ri ale swivandla swintshwa va hehla Meyara Nkosindiphile Qhakaza hi ku cinca swirho swa komiti ya masipala wa Ekurhuleni hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. The aloof mayor who then says that, this is government is outside of some level of discussion is extremely false, because the establishment of government in itself would require engagements. Action SA na yona a pfumelanga ku xirho xa vona Xolani Khumalo a vekiwa eka xivandla xa vuholobye bya vuhlayiseki ni milawu ya masipala kona eka masipala wa Ekurhuleni. Va ri ku vekiwa ka Khumalo a hi leswi vandla ri nga swi pfumela. It is total disrespect of the mayor of Ekurhuleni to take such a decision without consulting us. We're a political party with structures, and coalitions are negotiated at the national level. For anybody to take a decision, unilateral decision on our behalf, and you come out with a statement, is totally disrespectful. Satetano Qhakaza u ri swiboho swakwe swi hlohlotele hi matirhelo ya swirho. Since 2021 to 2023 were the what we call barren years, where everything was a regress, and now we must catch up. And if making these decisions are going to be seen, and that's why we said these are not political decisions. We must service our people. Ekurhuleni used to be number one, and we must get it to the number one. Unfortunately, we've been here, we've seen it. At a particular point, we're not here. Certain things happen. And those who do not understand how government is not, it should not be about negotiations. Hambi swiritano mtivi wa tipolitiki Bheki Mngome Zulu u ri ku cinciwa ka khabinete ya masipala a swi yelani helo na matirhelo ya swirho ko va ku ringeta ku ta na matimba yo velemela etlhelo ro karhi leswi hi le tlhelo ku nga ndlela yo pfalela vandla ra EFF ehandle eka swivandla swa nkoka. It was definitely not a wise move, especially on the eve of the local government election. We don't want to upset voters and upset potential coalition partners during an election year. What Qhakaza did, my view is that he didn't take a unilateral decision. He would have consulted with some of his principals within the organization. Qhakaza u yimerile swiboho swakwe swo cinca komiti a ku ri ku tiyisa mphakelo wa vukorhokeri. Murwadi Cholota loku nga khale ka mupfuni wa khale ka holobye nkulu wa Free State Ace Magashula
u tsandzekile ku papalata ku ya tenga mayelana na swihehlo swa thendara ya vukungundzwana. Khoto le henhla eFree State yi bakanya xikombelo xa yena xa leswaku a nga tengi. Cholota Magashule na n'wamabindzu Edwin Sodi i va yin'wana va hehliwa eka ntengo wa thendara 255 million wa tirandi yo susa malwangu ya asbestos eFree State. N'hweti leyi nga hela khoto ya vumbiwa yi bohe leswaku ku vuyisiwa ka Cholota kusuka eAmerika swi nga ri enawini. Lexi a ku ri xin'wana xa swivangelo swa Cholota swa leswaku a nga tengisiwi. Hambiswiritano, khoto ya le henhla namuntlha yi bakanye swivangelo leswin'wana ku katsa xivangelo xa leswaku khoto ya le henhla eFree State a yi ringanelanga ku n'wi tengisa. In the premises, I find that the state has shown beyond a reasonable doubt that there is no merit in the remaining grounds of Ms. Cholota's special plea. The following order is consequently made. 1. The remaining grounds of Ms. Cholota's special plea are dismissed. 2. This court has jurisdiction to try Ms. Cholota on the charges she is facing. The court will now adjourn. Xiboho xa khoto xi hlamarisa qweta ra Cholota naswona u ri u ta langutisa vuavanyisi ku va a kuma ndlela yo ya emahlweni. Hi vayimeri va Cholota he surprised hi outcome ya namuntlha because loko holobye nkulu a nyika judgment i vulavurile ku reason ku va n'wi chachile hi loko a rile ku implicate Mr. Ace Magashule. So that in itself it raises a lot of questions. And hina hi vayimeri we are saying it tshama hansi hi dyondza a judgment then hi kota ku vona ku hey ni ndlela hi nga yi teka ku ya emahlweni. Xiboho xa khoto xi nga tlhontlhiwa hi khotonkulu ya appeal. It does not stop them to approach the High Court, the Supreme Court of Appeal, for them to appeal the decision of this court. And that it will make a delay again for the court to proceed next time, because remember that she will have to be prosecuted with the other accused on the matter. Ntengo ta va hi siku ra vumbirhi n'hweti leyi taka ekhoto ya le henhla ya Free State eBloemfontein. Matimba namuntlha eka Ngula ya Vutivi hi xixima hosi yo sungula ya xisati eka rixaka ra Vatsonga, Hosi Philia Tinyiko Lwandlamuni N'wamitwa wa vumbirhi. Hosi Dr. N'wamitwa u love vhiki leri nga hela a ri na 85 wa malembe. Nongonoko hi xitalo ka SABC2 hi awara ya 8 madyambu na lama. Kambe mo hi mi tshweta leswaku mi nga langutela yini. Loko ho kota ku va hi hlula ka mhaka leyi vamanana hinkwavo va ta kuma tifanelo ta vona, because vamanana va tshikileriwa. This is my birthright. My father was a hosi or a chief, so it's my birthright. You know, culture is a living culture. It's dynamic, it's not static. We have got a constitution, and this is just constitution versus custom, which is above which. We have a constitution of this country. We have got human rights chapter in the constitution. We have got an equal clause for equality. So I'm happy that it has come to the Constitutional Court. I think these other courts could not even treat it nicely because this is a constitutional thing. I, Simon Lotto, the Premier of Limpopo, do hereby appoint Nyiko Lwandlamuni Philia N'wamitwa as a host of the Lloyd tribe. Mali ya ka randi yi vevukile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Xava dolara 16 rand 4 cents, mpondo 21 rand 70, euro 18 rand 95, kasi pula ya tiko akala na Botswana i 1 rand 15 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,995 a ounce, platinum i $2,098 a ounce, kasi nxavo wa oil base i $69.61 hi mphongolo.
mitlangu ya Betway Premiership ya mahlweni madyambu lama laha ku nga na mitlangu yimbirhi ntsena kambe mahlo hinkwawo ya ta va ya ri eka ntlangu wa swipano leswi nga malembelemeni ya logo exikarhi ka Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns. Mabakaniya na Masandawana va ta ombana erivaleni ra mitlangu ra FNB. Ntlangu lowu wu nga ha kombisa ku ri ligi yi ta voyamela etlhelo rihi. Xipano xa le Tshwane va hlule ligi ku ringana ka nhungu hi ku landzelelana kambe va ta ka ntlangu lowu va sele endzhaku hi ntsevu wa mukutlunya ehenhleni ka Pirates. Nhlekano namuntlha a ku xavisiwe mathikiti ya kwalomu ka 50 wa magidi kambe vafambisi va timbala ta mitlangu va langutele ku xavisa 60 wa magidi ya mathikiti kasi ntlangu woxe wu ta sungula half ku bile awara ya nkombo wona madyambu lama. Vakana mahungu lama mkhomelana ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele ya mutirhikulori Tsitsi Baloyi ta mi tisela xiviko xa maxelo. Mina vito ni Musa Mabunda ri perile. Mabunda na khensa ku siriwa nkarhi ra perile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to hambana tiko loko languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona u nga langutela mpfula yi nga va kona madyambu ya namuntlha kasi ku ya xifundzeninkulu xa le Eastern Cape la nga langutela 60 chances wa timpfula kasi ku languta xifundzeninkulu xa Northern Cape xa kona na kona u nga langutela mpfula yi nga va kona madyambu ya namuntlha kasi ku languta eka siku ra mundzuku timpfula ta hisa mahlweni hi languta exifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku katsa na le KwaZulu-Natal u nga languta mpfula yi nga va kona kasi loko ta xifundzeninkulu xa le Limpopo kona u nga langutela mpfula la nga ta va ku ri na moya kasi languta na yona exifundzeninkulu xa Gauteng na kona u nga langutela mpfula leyi nga va kona leswaku vafamba maxelo va hisina leswaku ku nga va ni mpfula ya tilo ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Northern Cape ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi ni ka siku ra mundzuku kona u nga langutela ritsho hikokwalaho ku hisa u languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi loko u languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona u nga langutela mpfula ya tilo leswaku maxelo ma tshamise ku yini eka swifundzeninkulu hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng u nga langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu to fana na Bronkhortspruit laha nga ta va ri ka 30 kasi Pitori ku ta va xiyimo lexi fanaka kasi languta Springs yona i ta ve i ri ka 29 u languta exifundzeninkulu xa Limpopo u nga langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko u languta ndhawu to fana na le Mokopane a tshama hansi i ta va ri kwalomu ka 31 kasi languta Giyani ka Phapazela Kompane Mkhomi na kona ku ta va karhi ku hisa swinene hi 34 kasi languta Musini ta va ri ka 35 kasi Lephalale na yona i ta ve i ri ka 34 u languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kona na kona u nga langutela maxelo mo hisa Skukuza ta va ri ka 37 Mbombela i ta ve i ri ka 32 languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo hisa laha nga ta va ringanela mpfula Ladysmith i ta va ri ka 34 u languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hisa loko languta Mthatha i ta va ri ka 30 kasi la languta East London yona i ta va ri ka 26 languta xifundzeninkulu xa Western Cape u nga langutela maxelo mo hisa languta ndhawu to fana na Bethlehem Williams i ta va ri ka 34 kasi languta George i ta va i ri ka 28 ayilengiso swaku xifundzeninkulu xa le Northern Cape xi ta ve xi tshamisekile Kurumani ta va ri ka 30 kasi Khumbela yona yi ta ve i ri ka 32 kasi languta ndhawu to Calvin yona yi ta va ri ka 33 ayilengiso xifundzeninkulu xa Free State ta ve xi tshamisekile na kona ku ta va karhi ku hisa languta ndhawu to fana na Bethlehem Welcome ku ta va karhi ku hisa loko languta xifundzeninkulu xa North West kona u nga langutela maxelo mo hisa laha u nga ta va karhi u nghena mpfula loko languta ndhawu to fana na Potchefstroom ku ta va karhi u hisa 31 kasi languta Mahikeng yona yi ta va ri ka 30 Vryburg yona yi ta va i ri ka 32 laha ku ri maxelo ya Mkhomelwana ka madyambu namuntlha ra perile.